Yeah, Pudomkhulu. Sure. Now ubuya le kaMfene. Yeah, mfethu ngibuya khona. Ngaboshwa ngo-2007 for icala le-robbery. Yeah. Ngize ngaphuma manje ngo-2024. Wow. Yeah. Usasayina nje sikhuluma nawe. Ngisasayina nje kumanje. Ngiyakubona usanuka indengane. Sure. Uyabonakala ukuthi bongahlalela ngeni kakhulu. Ndiboshwa kuzibhasope ekhaya zingozi. Maye ulike usubscribe ucomment ongaloku ucomment. Ziyawuka uyithole seyila kuma DM wakho uthi ungithola kanjani lo. Ziya investigate. So nawe bodlala ithala zisejele. Bona upopopo la. Akugeje phela mfethu. Iyona ndlela ye-communicate mfethu nabantu bangaphandle yabo lo ukuze ukwazi ukuthola usizo ngoba ejele mfethu kunama section la uzothola khona ukuthi awekho vele even esigxotsheni awekho. Kufanele uchaze ukuthi ingene kanjani ngoba akuvumelekile ukuthi i-cellphone ingene ejele. Babekutholeni i-cellphone because kuba ngathi bakuthole nesibhamu kwamanye amajele. Ngathi makithi ngiyafika ebackseat kunama reports angakagcwaliswa empty yabo. Shothi vele kahle mina ukufeyila sengivele sengikade ngikuplanile uyabo. Mina kunomngane wami ke ekuthiwa uMa1010. Lo mfowethu loyo sasizwana kakhulu ke nawe. Uyena sasithi masidoja sabe siyobhema naye, sabe siyophuza nawe yabona. So ngawantshontshe lawo ma reports elami nelama 1010 awu2. Ngimtshela ngiyazi ukuthi zofeyila naye vele ku December. Angithi siyahlupha. Yeah. Siyenzeke lento ke sesitholile ukuthi siveyilile kangithi vele ama reports anezidemo sigcwalise uyazi ukuthi leso school fees leso ngasidla because nathi reports le fake angithi naye wenza njalo naye uMa1010 umngane wami sasitudana nje ngento eyodwa naye wenza njalo ngivele lento yenze ngigive up ngibona ukuthi hayi no ngeke ngize ngibuyele lapha esikoleni ngoba ngizobanjwa vele yabo and ngizobe sengihlekwa ngiba yihlayo ukuthi ngifeyilile kodwa ngikwazi ukwenza nanokuthi istembu ngisithathe zonke lezo zinto lezo. So ngithi mina ngiyasiyeka isikole yabo. Lo September lo wathi wafika uSeptember mina vele I was deep in drugs. Yabo angisena ndaba nokuya lapha yani yabo. Sengihlala negenge le ebhema ama drugs ngihlala kaMeshenti kahle ngoba ekseni ngiyavuka ngihamba ngiyakhona ntambama ngibuya mhlawumbe ebusuku ngabo 11 sengizolala uyabona leyo nto sibhema ama drugs sibhema Menrex okay kuya ngokuya siqale sidudane negenge lapho vele khona abantu abajojayo uthola ukuthi vele uma befika la kaMeshenti bafika vele baphethe amadulasi uyabo bayabambisa kuMeshenti. uMeshenti indawo uMeshenti umuntu odayisayo uMeshenti umuntu odayisayo lo dayisayo yona idrug le uSneyman uyabona leyo nto into enginothisisayo ukubona uma bekade bethe bayagoduka baye emakhaya babuya sebenemali yabo ngibuza ukuthi abafethu nithatha phi imali yabo abele kube ngifihlela kuthi ngelinye ilanga bengitshela so hayi siyaphanta thina ngale yabo kunamaplazi ngale amabhunu so siyashaya nje emaplazini uyabona lo nto siyabangena emaplazini yabo bengitshela ukuthi hayi kunelinye nje iplazi kufanele solishaya this and that yabo ngithi mina manje bafethu nikhona kanjani ukuthi nisha amaplazi ngoba phela manje kuthiwa kugadiwe emaplazini kunanezinja kunani amaplazi amabhunu adubula nani hayi bangichazele yabo ukuthi hayi bayakwazi yabo lo nto bayakwazi ukupurukutshela bangene yabo bengitshela ukuthi hayi kodwa ke la into esifunayo njengamanje ngoba sijwayele ukuthi thina siwagqekeza amaplazi yabo lo mlungu lona siyamazi ukuthi uyadubula so into esifunayo kufanele sithole isibhamu mina lo ngidayisa ihome theater yami endlini ngoba ngifuna ukuthi siyothenga isibhamu kumajida yabo ngidayise sihambe siyofuna isibhamu budget sisole futhi wangabusabuya samfuna kwaphela mhlawumbe u2 weeks wonke simfuna umuntu akasekho ngisho nakuba masifika nje uyabona sasagcina sikhohle indaba yesibhamu sagcina sikhuluma ukuthi asambeni sombamba umlungu ngemmese nina ngakhi lesikhathi mina ngo2007 I was 20 mina nalo mfowethu lo munye sasina 22 because aba 85 sobabili lo munye wayena 17 years and lo wayena 17 years uyena wayo mastermind
Awusimbuza ukuthi ikhona yini imali phakathi. Athi umlungu ayikhona imali yabo. Singene naye ke ngaphakathi. Masingena ngaphakathi sithi iphiki imali yabona. Aqala ayithithiziswe uyabona leyo nto hey imali lana akhombe lamasibhabhe akhona imali ayikho akhombe kwenye indawo siyabheka imali ayikho sesigcina sicaswa simshaya yabo simshaya ngithi mina simshiseni la enyaweni ngeplastic yabona khona uzokwazi uzoyikhipha imali uzozwa lobuhlungu lo hey ubona ukuthi indaba endala yabo engivele ngigijime ngegarage ngithathe i-extension ne grind qhume lapha extension qhume grind lapha ngisika ama padlock lapha yabo masithi siyavula phakathi uma ungena phakathi wehla ngezitebhisi mawufika lapha ucole ibhamu lezi ama rifle yabona sithathe lezo ibhamu lezo khona namasword yabona la sithathe lezo ibhamu lezo nezinhlamvu amabhokisi inqwaba amabhokisi ezinhlamvu yabo sithathe lezo ibhamu lezi silayisha evenini yakhe yabo sithi thina sifuna imali siyakubona lokho ibhamu iphi imali yabo abanye baqoqa lapha ama jewelry nani kuqoqa umshini kuthatha kufaka evenini yakhe lapha yabo awumlungu ucaca ukuthi imali akayikhiphi simshaye hayi athi imali ayikho ngempela isebank yabo sivele simbophele esitulweni ngithi mina ngiyazi ukuthi kuthiwa kune message ongitshele yona I mean kune message ofuna ungitshela yona yabo athi nathi ngiphuphe wena nomngani nalaba ngani bakho laba nidubulana namaphoyisa nijaha amaphoyisa wena wadubuleka wasala enkundleni babaleka lelo phupho ngalithatha light ngalendlela le ngavele ngamhleka ngathi mina wagcina nini ukhipha inyongo yabona yabo sibuye sihlangane nomunye athi hey yazi khona amanye amandiya afuna ibhamu ePhoenix yabo ama drug dealer vele lawo mandiya vele so babanga lento yokudayisa ama drugs yabo manje bayifuna ibhamu so ukuthi bazokwazi ukuthi but South African itori yazi uyayibona leyo nto hey sithathe ezu2 la ibhamu sambe siye khona ebusuku sifike lezo ibhamu sifike sibadayisele zona yabo sibanikeze nezinhlamvu zakhona yo basinikeze leyo mali manje hunting rifle yabo nje sabanikeza wo2 nje sabanikeza ngo6000 shuthi 3 yabo sihlangane ne Ford Focus emhlophe yabo mangithi ngiyayibuka le Ford Focus emhlophe ibhali NPS number plate yakhona yabo ngithi mina NPS ngalesi sikhathi la kule ndawo yabona le nto ngibona ukuthi Porsche 15 leno yabo mase ngiyabheka amabhunu wo2 yabona phakathi and iziqhamuka ishaya ama lights kanje ama headlights uyabona ngithi mina noma kuthiwa namaphoyisa lawo bazama ukusivala endleleni yabo ngithi mina amaphoyisa lawo ushaya imoto mfethu yabo ngabona ngokuthi yabo ngalekhathi sibadlula kanje ngabona ngokuthi bavele bashonisa amakhanda begoba phansi kanje yabo so ngabona ukuthi mhlawumbe bacabanga ukuthi siyabadubula uyabona le nto masidlule hayi zibe sezisho ke ngena ngala ngemuva inhlangu ayaya yo kanti uzofica kubo lapha egcekeni kugcwele amabhunu lapha ovela shintsha indlela kwawusinda kwakhe kanjalo yabo akasakwazi ukuthi asitshele ngoba iselfoni kuyena uyipimbile ya hey ngibaleke okusho ukuthi bakwazi ukungishaya ukunginemba bongishayeke la eqakaleni ngiwe phansi yabo nje ukuboshwa kwami nje ngicabanga ukuthi mhlambe emasontweni awu2 bese ngizingelwa isibhamu ngalendlela esimangaliso before nje leyo incident le yokudubulana namaphoyisa nale eyokuthi bese bengifuna ngesibhamu so ngabona mase ngiboshiwe sengisejele ukuthi hey yazi bese ngizungezwa ukufa and bekufanele ukuthi ngife ngesibhamu 2009 ngigwetshwe u30 years mangigwetshwe u30 years and lapho njengoba ngigwetshwa nje kanje ngigwetshwa uma ukhona ngigwetshwa phambi kwakhe ngishaya uvala ngiyazi phela impilo yasejele nje straight yabo le nto kodwa manje kuphi la sise Westville sise Westville because I waiting trial ngatriala ngale khona ngale eMatatiyela kuukuthi eMatatiyela bekuyi police station so ngajwayela nje ipolice station yabo le nto kwaze kwafika ekutheni vele even yona lento yenombolo ngayithatha khona epolice station yabona le nto ijele liyinto elula yayibona le nto ngoba izimo zakhona zibe ningi kakhulu nje kakhulu yabona le nto anqeni ukuthi nithi nisahleli kusamnandi nje nisayixoxela mhlawumbe niyayibhemela ogwayi nani buka iTV lapha
vele nizwe nje ngoba go isicapha kukhulu ukuthi amaphoyisa phansi awase kwenze njani manje yabona Chafkop yeah uthuka yabo Chafkop bhekisa phansi lokho sebele umcoshame manje liyafola yabo ungasibuki usazelapha thuka ngisho engaka inhlamba le yabona lonto